que em todas as organizações políticas curdas tem que ter 2 co-presidentes, um homem e uma mulher. Zum Beispiel in der Türkei offiziell in den Gesetzen gibt es keine Co-Präsidentschaft. Então, na Turquia, nas leis, não existe essa coisa de co-presidência. Der Kampf der kurdischen Frauen hat es dazu gebracht, dass im türkischen Gesetz das eingesetzt wird. E daí esse movimento das mulheres curdas fez com que nas leis turcas surgiu essa coisa de co-presidentes. Frauen, die heute die politischen Parteien in der Türkei, kurdischen politischen Parteien, mulheres que estão em partidos políticos curdos na Turquia, mulheres que estão em partidos políticos normais dentro da Turquia, Frauen, die in diesen politischen Parteien werden von der kurdischen Frauenbewegung bestimmt. Elas foram escolhidas pelas mulheres do movimento curdo. In Rojava und auch in allen 4 Teilen Kurdistan, in allen politischen Bereichen, die Frauen werden von der Frauenbewegung bestimmt, diese Gremien bestimmt. Em todas as questões políticas, as mulheres são influenciadas pelo movimento turco. Dass die Gesellschaft zum Beispiel sich nach dieser Ideologie auch aufgebaut hat. Sie haben eine demokratische Gesellschaft aufgebaut. Então, a sociedade foi influenciada e foi criada uma sociedade democrática. Dass die Gesellschaft sich auch darüber bewusst ist, sobald die Frau nicht befreit ist, will ich auch nicht befreit. A sociedade entendeu que até as mulheres não seriam libertadas, eu também não sou libertada. Zum Beispiel in den politischen Bereichen sind ganz neutrale Kontrollmechanismen aufgebaut. Por exemplo, nas questões políticas foram criados sistemas de controle bem neutros. Ihr kennt das wahrscheinlich im Nahen Osten, Ehrenmorde, also Frauenmorde. Vocês conhecem isso, por exemplo, no Oriente Médio, a moda feminina, Zwangsheirat, casamento forçado, ein Mann, der 4 Frauen heiratet. homem que se casa com 4 mulheres. Jemand heute in Kurdistan, in allen 4 Teilen Kurdistan, gibt es keinen Mann mehr, der sich traut, eine zweite Frau zu holen. Hoje em dia, dentro do Kurdistão, em qualquer uma das partes do Kurdistão, não existe mais um homem que se permitiria ter mais de uma mulher. Ein Mann, der Gewalt an einer Frau ausübt, wird von der Gesellschaft ausgeschlossen. Homem que tratar uma mulher com violência vai ser expulso da sociedade. Dieser Mann darf an keinen politischen Einrichtungen aktiv sein oder sich beteiligen. Esse homem não poderia ser ativo em questões políticas, nem em organizações políticas. Nicht nur in Kurdistan, in allen 4 Teilen, nicht nur in Kurdistan, auch in Europa sind die kurdischen Frauen aktiv organisiert. Não só no Kurdistão, mas também na Europa, as mulheres curdas são ativamente mit demselben demokratischen System in der Gesellschaft. Com os mesmos sistemas democráticos dentro da sociedade. Das Bedürfnis der kurdischen Frauen auf eine akademische Art hat gefehlt. A permissão das mulheres curdas falta. In der Gesellschaft hat es eine Veränderung, ganz starke Veränderung gegeben, aber na sociedade houve uma mudança bem forte. Aber der akademische Teil fehlt. Mas a parte acadêmica faltou. Dies hat dazu gebracht, dass die kurdische Frauenbewegung auf internationaler Ebene mit anderen Frauen ins Kontakt kommt. Por isso as mulheres do Kurdistão começaram a entrar em contato com outras mulheres de outros movimentos mundiais. Wir sind seit Jahren in Lateinamerika, in Europa, im Nahen Osten, in vielen Plattformen vertreten als kurdische Frauenbewegung. Nós nos juntamos estamos em vários lugares, como na América Latina, na Europa e no Oriente Médio. Man sieht uns auch als eine Referenz an. As pessoas nos veem como referência. Uns geht es aber darum, dass wir zusammen das aufbauen. Mas para nós, a moral é que a gente construa alguma coisa juntos. Zum Beispiel der Sozialismus ist nur möglich mit der Befreiung der Frauen. Por exemplo, o socialismo só é possível com a libertação das mulheres. Der Sozialismus kann nicht entstehen und dann die Frauenbefreiung bringen.
O socialismo não pode acontecer e depois trazer a libertação das mulheres. Der Sozialismus ist keine Plattform oder kein Ort. O socialismo não é uma plataforma ou um lugar. Der Sozialismus ist eine Art des Lebens O socialismo é uma forma de vida und eine Art, mit die die Frauenfreiheit akzeptiert. e uma forma com a qual as mulheres vão ser aceitas. Eine Art, die sich darüber bewusst ist, sobald die Frau nicht befreit ist, kann man von keiner befreiten Gesellschaft sprechen. Uma forma em que as mulheres não são levadas em consideração não pode ser pensada. So dass zum Beispiel innerhalb der kurdischen Bewegung, also in den Bergen, die Reliefs, Não sei, nós dentro do movimento curdo, lá nas guerrilhas das montanhas, die Frauenmilitanten wurden auf akademischer Art gebildet. as militantes mulheres também são treinadas academicamente Und nachhinein sind diese Frauen in die Zivilgesellschaft geschickt worden. e depois elas são mandadas para a sociedade civil. Eine von denen bin ich. Uma delas sou eu. Wir sind alle in Europa aufgewachsen, Nós todos crescemos na Europa, aber mit ganz jungen Jahren sind wir zur Guerilla gegangen. mas muito jovens fomos para as guerrilhas Mit einer nationalen Befreiung. com uma Mentalität. mentalidade de libertação nacional. Aber als wir in den Bergen waren, haben wir gesehen, dass dort ein Leben aufgebaut ist, was für alle als eine Utopie darstellt. Mas quando a gente estava nas montanhas, a gente viu que eles estavam construindo uma vida que era para nós uma utopia. Diese Kader, die in den Bergen gebildet werden, ideologisch gebildet werden, sind verpflichtet dazu, in den Städten, also in der Zivilgesellschaft, mit derselben Methode auch die Frauen innerhalb der Gesellschaft zu bilden. Essas pessoas que estão sendo educadas academicamente nas montanhas, elas são obrigadas depois a ir para as cidades, na sociedade, e ensinar as mulheres de In lá. den letzten Jahren hat die kurdische Frauenbewegung den Feminismus ganz tief nochmal analysiert. No ano passado, as mulheres do movimento curdo também analisaram profundamente o feminismo Und eine Neudefinierung. e criaram uma nova definição. Zum Beispiel hat die kurdische Frauenbewegung zurzeit eine neue Ideologie, die wir als Genealogie, Por exemplo, as mulheres curdas naquele momento, então, criaram uma nova ideologia que eles chamaram de genealogia. Genealogie ist eine Alternative zu der Wissenschaft, É uma alternativa, genealogia é uma alternativa à ciência, der positiven Wissenschaft. à ciência positiva. Zum Beispiel, Positivista. der positivistische Wissenschaft ist Patriarchat. A ciência positivista é do patriarcado. Sie analysiert die Geschichte der Frauen erst ab dem Patriarchat. Ela analisa a história das mulheres a partir do patriarcado, Aber vor dem Patriarchat gab es auch nochmal das Patriarchat. mas antes do patriarcado também existia o matriarcado, Zum Beispiel eine neutrale Gesellschaft, por exemplo, uma sociedade neutral, was wir als eine demokratische Gesellschaft bezeichnen. que nós chamamos de uma sociedade democrática. Dass Frauen sich darüber bewusst sind, es ist nicht unser Schicksal, dass wir heute immer im zweiten Plan, also im Hintergrund sind. Aí assim as mulheres sabem que não é da história delas e o destino delas ficar sempre em segundo lugar. Wenn wir vom demokratischen Konföderalismus erzählen, Se nós falarmos do confederalismo democrático, kritisieren wir in 4 Aspekten. criticamos em 4 aspectos: Den Fundamentalismus, o fundamentalismo, die positivistische Wissenschaft, a ciência positivista, den Patriarchalismus o patriarcalismo und den Nationalismus. e o nacionalismo. Und die Genealogie vertieft sich in diesen 4 Aspekten. E a genealogia se aprofunda nesses 4 aspectos. Genealogie ist eine Frauenwissenschaft, Genealogia é uma ciência feminina, nicht nur für Frauen, não só para mulheres, sondern eine Gesellschaft, die wir aufbauen möchten. Das ist das Modell. mas uma sociedade que nós queremos criar. Esse é o modelo. Und Genealogie baut die Instrumente dafür auf. E a genealogia constrói os instrumentos para isso. Schreibt die Frauengeschichte selber. Ela escreve a história das mulheres, ela mesma. Zum Beispiel heute in den Schulen, in den Universitäten wird die soziologische Wissenschaft und die Frauengeschichte erst ab der Schreibgeschichte, also ab der Geschichte des Schreibens in den Schulen gegeben.
por exemplo, nas escolas e nas universidades se dá a história das mulheres a partir